TV. Ibanga mutegeri weru TV mubango yankombosha mithega no ntubwo kona kanya gakega kwithirwa kiwatana batu ki mubango yankombosha mithega yiro yo kuyira ntuko chonde cha Jumapili kwa mbetha 12 na ndeka 45 chiogoro mbetwa wini wa kinyero na tukwirwa ritu ithirite tukilonga mwankantere cia kaga nibo kendo tirito kureta mubango yankombosha mithega kana rugendo rwa kumakio tumiri bando wa Chembogita mwankagio kinyagi kumagichio imuntu mbethirite nkiona rugendo rwa weru romo rotumiri banda wa Chembogita na tuimone rware ni mamtono ethira kiuma yo tumiri banda wina utrobo wabukethira ogeta na brevo yaraniria batu kulukira na bete SMS 40188 ukethira wina rugendo ringienda kwithira tuirumurika ukonia kumaki utumiri banda wa Chembogita mwaka kiotoro kwithira bokiagaira. Karibu sana. Karibu Muchoi. Aya we sawa? Sawa. Kinyande sawa? Na karibu sana kia mubango yankombosha mithega. Withire witwa atuvite okuye kumakia tumiri banda wa Chembogita nate uko kumerekechio nate wigire kana nate rugendo ruru akarakari na rugendo rwa kureform mwanko karabura ukarirwa rivra tukona the transformation na by the way, congratulations. Thank you. Aya kedemo tegere wero TV okurokira kamerera no tuire marito ya kuyongo. Okay, mutegere wero TV mbitawere Muchoi. Arambu mete okay nombwire boni okuja no ntuimanza mama no mukolokirete itarera datonyere okombone bo Chembogita. Datonyere 2007 itarera ndikiriyo tano ndikora kana school. Igitarera riri umuno itarera ndamenyere gutumira ndabutumira mira. Ndakaragara ndanjire gutumira bangi. Datonya Chembogita chinchoki. Digara interview. Na mantu soma mono. Igitaranda ere murefu nonto ndiranda njire kuno bangi ndatamira kuchimanage ke life ndakinyanto amwenda njire kuchimena kuchidarau igitare mwe kurikana ngende ke bangi stage au Wait kidogo watumira na weya kuye ochiendia ndatumaira na ndambire kwende depedera ende bangi mwaka 2017 kende ya bangi yo windi kana igitare 2017 ndaikueki iyo turoto cyari chikuya ndaita kugutha chira ndameketa chikira iko yaho kana iranda chatuma mbere na poyo ko supply ndetre ndendiane tupoyange ndangiru 35 kebra kerabone ntukuye windi kana bwo gamuno na ndio kinekira 35000 ndeta ndendelea kugutha kiuthikira nkona ndakai kiuthenya burani uldevi na bwabo bara mumbe ikwira youth ndekugutha na ndari wambe chira chionde ni wingi cha rendanyo au nyo oturo boko bwantukire nkuluki mamyo kwa ndare kumenyiko maniji kukara nyumbere ndari yankarea ndachoka zero mutoro nemno ndio choka zero ndawatiro bipolar kona itiria ndo nyambo ito bipolar kana medisonda ni ndo bobo mno mtu kochietikire nya unte yetikire ndi nadina lakini igitarira tukake onko kanto wengi mno ipambona bambira nkayuko video cheke ya YouTube na kwa Facebook. Sure. Lakini bataelea wani gitarira omungu kulukira na tikwenda gukona bumu bakwira mutegere wa RTV ikwethira antu baiba kulukira nya antu bobo muno antu bamantu yara bobonye brabo kuri yabo ndatesekere mno ndateseka mno kuma 2017 ndeta chibitari ngeta ngatrito bado nkethia nditrito na inkurinto bira byo lebi bangi dinge ngeta ngatrito ndo wantu ambidira murimo yarawe bipolar jo trito so nda mtu china ira chiando kethia ndi mtu ando uma igitara uma mno no twende muchiari okware yao nkwenda omwira ni nkwenda uni na ni bidene na freedom muchiari ro kwambira na ende uri no kwenda weta ku mtu chindano ngetikire nkemenya chindano ichunduke. Okay, mchere na kumenyenda wewe utumira kana riwani mathina yau ya maida. Mchere wa ilia nu cha bari wa bangi. Ebra to na to ingera to wa bangi batukiti. Lakini amwena ulevi brabo bangi. Ukaita bina dina ingema kwa nene yako kana mtu yonge. So ndakulukira ita bene mano twende tikirage ku mtu chindano ngetikiria kunyonda awira na kemnyi chum perfect bano kyunya bangi.
ngathiatira na buchore bra advice ya chore ndathiatira advice ya chore bambira wanyo ndawe yukarita na wabunda idi kurita no ndo ndi kumba okere bente kumba wita kamwena ndi tondetere mtora ntwandetere ituke yandetere banki au kuongetimira nanyo banki myanga changamka ndetwemira turi arambite kiasu chiyako no ndo bado ni ndari ya station tawaki station ya Kinduri police station oh police station yeah warutangu iliko ndriara kwe mkuru mwetu wasoma yitare ari ukwa ari the manager ya unda ndi kwikiti kyokyawe oh so baratoka abona bo mabeste bako bangole deputy CS ko akaya kwete ara tere tin ko thank nonto na pete support as a friend you see ne gitare nda kuruka era mantu ya nyau ndona ya kantina tina ndara thina kuma 2017 to 2018 ndabu nkathuka December sana sana ya thende ndrethera ndi muntu andu na mantu yanku bera tirono mantu ni kulukirite ndi ningwa na youth bara bangi bumbo mbobera bangi nirikana andu no lebi bobu ndi bukutokana na bantu no wara kututina power kubwithinya ata lakini uwoke ya kuona mtu eno rebu ya branda area bo utiaje umwikyo mu kenchera no ntoni on 2020 ndari nchera for 3 months kwa tete yumanyoko na kisi threatened to kill as in tamu threatened lakini ndari ndi kwa threatened kile antu bo bangi banji rio nkira ndete wabera wabora kana yetio antu mambo na bantu kana nto bebe uri internet ende ndo yakwete titathira so ndeta ndari into biranda thura ndathurwa anja ndachoka ringira tima nawo nyoncho kuthaka ni nyome no lazima utandikwe so onda kulukere itare muno ayo pya bo mbogo ni shahidi December 2021 ndamtia choka kao no tudatrimanire na tupatatu ndari ninkano deputy CS na revo mkuma kidogo hata kumama ndatimana na bobe na silana ni utuko into takenda ndabo famia ndeni ninka so umona na faulire kumta muntu ndari mulevi amta so nankaile kono kedra timantu ya mbo gita uni yanchuketi anyuma turo boko kwedabwe kurayamno lost it ngwe less than 40,000 2020 kabitia nkade mnyaga ibichara ria nao lakini amua bu oni daimbo na change yeah sure kuma January rande ire Methodist Treatment Center anda ba oriente ba uko impira ba mpika taite kirakia sikuwa nakubali na ndari ndi nayo mno ade ambira we kato kwenda wa loko yanko kwa ya Europe my supporter mtomo ya mno na support mwaka because long journey kuma January a lot of money that made it less than 100 and something euro like 150,000 kenda bonkari yeah lakini ambo ira uma mbogite chikothokia na vetu nicho chotokia lakini anda ile Methodist Treatment Center ndombera watatoka mpinda iranda ya kuma January mwari ya 10 January tariki 11 mwaka thai na borandi tembonete mkinjite mataa lembere sure ta inkomba kuibanga on time do with mwaka au director ambira aenda kwa idea one kitha mweri wa yo na nayo kijana ndo mweri wa nani ndo mambo kithira nka umando oh ywa kinyamweri yo na chikalipuka no that time kwethera kwena mpio mno yo kunyo bangi sana kuramira mno no tunyo tiko mama ina mburu mwe bipolar baba ingeno tuimbo gitara lakini mtore nyikithana no tumira mbogitira to tyo mwelewa no ethre murimu na iyo branda ya murimu lakini tutakwenda kwa idea yento kengena ko challenges rachira chiri aranja muchiari ona yakawo uchiedi ukona antu barabe yome batiele okithaba kwena thina bado wote jo wangu yo tumiza wote jo wangu ya kubwile bo pata kuona kithana with wena problem yento kengena we nyawo wote witikira wena problem no ko kurento bira baba ingi munya lost the friends bako kuma 2017 bako no ndo intobiko ino bikinya ko yadra ndo batikuelewa na nara ureti nara ucheriva onde thande na bat no ndo entrene ten au ni onda sivaron ki thande ukunya lakini murungu no embwa ndo ampete ya ukaita njara kwa njara oni ndo ntefeka we ndo yike mateka njara nkwele lakini nyani ndethera nkiko kupenira ndabu ndo ake yambira uno ambumizire ungea ko yambira uno ango trombie ko buri utheri ntaika kongore yitu ni buntu nyanda lwambiri ngwira no komenya na kongwira
wa milita na wote thira wa elite mtu nontingo yeku nokona na nkwire kuma dio kwanjire utumira ndawa ingo tumira thai no tunyatha ino tumira ndawa into kengi ibranto kwibo betanyari yabu na bachoka nebyo bituma bachoka kwethira mtu atachirikire na problem Ndio tumira thai ni chia kuthiria chia ku relax mind nonto either stabilize nonto bipolar murimo tumurimo yujiranga obuyu yire into kengi thai uri nyankanyo ko finte ona toro into kengi stimulate kinde tebe thai apa tukwent kwe wanda itre na friend bakwa nonto imbe ta off ndeta ndanywa itawa dragon energy drink retwa dragon all that utuko nenta ona toro wa fambo na turware okari mabiri kumwambere nge no tebe chinkanjire kumwamba bachikitoro so ni itarire mu minya to ya antu betu ba enda betu barabara kwa batu nabone itarire mu bethera bena rokore muntu elewa ukona baba ingi bakwa kaoroi kwiro nyoni petete kira rombi mno geta koiroria deka lakini ambuire ubeja weta koiroria ina thine akili nya pasta no kwa trito kenda ugo marombo ya mea lakini twakinya instead weta marombo ene mwankanya tukuya tuwe marombo ene twiti no kwana itaringirire mu mno na ronko me akuya ntu bena ara umenya chore bako bokulukira nonto bokulukira itarina kuya yana yo trito ne a lot of money yento kingi otie mtu na ara umembo to idea ya batu tura tumirinto atu support nokona kidhani acheri baraba yetu batina that power kana batina nyewe kubaga afford Oni bembo bakukwira kwithira nya anene babe tuiwa twithira bakele ki youth no tu youth itarira tutina ngwe kurita itarira antu haido obvious no kwa to chando ko keep busy no ndo nawo tina antango keep busy tawo atura kia se bangi oturara kwithira bangi kwithira ndirani kuyo kurumwa kuite ko kurenkera kira iko kunda so baida wa jona bakili kwite arwiro no ndo tibu kukwige Wiro kathani wona minya unda yuka TV kayo kinto yako bya nyumba ngeta nkendia yani nkendi bona nyachiringi mwana ile ndiko yuka TV yore ta lot of money lakini bien fundire 200 wiro hapo ningrava na ile mbona kunyo wangi tukari yangi beringi na ndari to wena karikana arangu ine bakethira ibongera so itukuruka era batu to yanto babu raibu tukuruka era gitarene na mwana ari omo na binya kwire kumonge kuma school pitiete mno lakini kumandiko ya real kuna the change mtu taindire wambia kingi ile nyandona lakini ayin kumba kuibanga utore kuita straight you see no idro kiona lots of money nyawe mu youth lakini ukiriya into bibe mbokita utiegi tenyari mo woke dero no turo o simple no to turo bo utie mtu akuelewa nyawe take nde yake ya wewe ni ndakwira pa 200 ndiko kumya moshi ari tanyo bangi kimana ndara adingi nyai ile kana abona mwisi so nde gitarere umu muno pa kulokaira au ni wako na mtu okinya kwa mwamba ukona bangi ba kinyau baka ba chimena na kulo te ndo kengi ya tumiro ndiko maki uraibu ni ochimena ndari kana wari classmate wako okuluka pantia aranya kuma school life ni very rare wananya we class ongi okuluka nungi okanjira kwichoke na kuimena na bombei kumende ne bombei mno sana onto nyamba irabi ni ntathoma yawe kana wari classmate wako patitikia lakini ankuire life ni omairanto baraba tumera mite na life ni kuinyelia mno youth na kira yoto matuinyele kamno kwidira batu etu ine itariri ingira kwidira ndakuri yotheri nokona nyawo ka ida tibo wengu ino edra wenara nokona yento kenge vacation party ndo ni mabadili yo atumira ndoka bata badide wena stress ya ku ka idira kunywa ambikwe buwa ikakwa nokona nywa ikomure ewe ngo kanyo to komi ithine ne ko chunkumya na unkoma ni ntobo bodo muno kimi adarati lakini kuma ni ntobo momo muno nyari nonto imbonete nyama e friends tutoriete abo kuma January na baturara me bakadi labs bacho kabambithiro wao na nyabo ikwete gitarire umu nonto birabito mari dare gitarire umu ni kwa ile kwa na kidari ya muchiari ati wacho kana njawe utikunywa na utibyo utumira Eni kithai muchiari ratu kuyukia mtu mwana wonto bako kidie uro kidie brothers bako bakwira uwe were mtu theri kwanza nike umenyo pira wenyewe mulevi munyo bangi so wenyewe thera wena nkoro yesu mwate no keka unike
lakini ukethira antu baika batu atanjara nontu ukinyire antu ara turi ya unia randari tayo ukethira wi muthaira nda umiranda turi yana ndeta ome ankwire uma ukethira wacho kila ndacho kere nontu araome kwe mibango ndari ne mingi mnono nyatha yitaki nyamira so iwe kethira trigger ni trigger nchokara you see lakini niyo chokaira mama kadho nontu na njukire thaino nontu ntai amusafi staff ya bangi aranda rete ko arira ryo mu nontu nda ndio kunye uti muntu ari